Kasing Nyotrap Youth Council HYC West Khasi Hills District mentakas kasau terik ursau arjara arkusau hapok kejingelam jong samla lumlang khar si imli President ke HYC West Khasi Hills District kilayo bani kendu UMP ke Sholong Parliament u Dr. Ricky AJ Singkon ha kejingwan jong u Sharyangdo Mountain Road Civil Subdivision. Ketika kejengnya kendo UMP keseng kala IT ru da kador khas halor ki babun ki mat jing dawa ki bedei bat ki surak ki bedon kam bat kongsan hapo West Khasi Hills District na kabenta ban kentu u bo unyarap ban budin bat shim khialem na kabenta ka bha kamyat bat ka jing mintoy jong district hi barok kawai keseng kala bu ru ekamat jing dawa ban budin lem halor ka jing sakut ka surak na mauthir shakershai bat chegon Assam kabadai ke surak Arlin kabaladep ban pentrei tang ya kabenta kabadingkong na nongston haduk mauthir nang ta ban penyo surak Arlin na mauet haduk kulang kabahap Southwest Khasi Hills District bat kumju na nongston syasopian bat nongston mau kerwat Shushu kaseng HYC kala kenturu UMP ban shim khialem na kabenta ban penyo surak ki bakham he na intermediate lane na nongkasen syakendro ban let syaduk nongknum nang ta na riwiang syaduk tonghor bat athiabari bat kumju ban budin halor kejing sakut ki skim surok PMGSY ha West Khasi Hills District. Nakaliang jong kaseng kalapan pawru bau Dr. Ricky AJ Singkon MP ke Sholong Parliament ulakular baun sabu ban perkhat bat ban shimkhia halor kite kimat jing dawa badon kam balawan ra da kaseng HYC. HYC Nyotrap Youth Council West Khasi Hills District hagan kasih kwamtang ilayo ban ya kendu ya Dr. Ricky AJ Singkon ibolong MP jong ka Sholong gajongi kumjur nilai kendu ya baaden milar semat ibadai semat ibadai Presiden jong ka WPP kalau kimat jong ka dong ka than gajongi hakijing ya kendu jongi ba Dr. Ricky kalong kawai kalong halor kajing halor kawai kamat kalong ba hadin bangioi bagani ka surak phase 1 kadai tang haduk ka bakut tang haduk mosir nam ta phase 1 jongan ka tulin na nosoin harampai berkajing kuak kejungi long de ben sedang no second phase nang bakan nong kajing kerku ya kadong ka than kejungi ya ko jong West Khasi District tindak liang jong iru ila ular ban simphia nam ta kani kajing kuat jungi nang bangin yo no sa ya ka second phase kan nong kajing kerku nam tai ba berkabar kelong kajing kenduk kejungi halor ba banteng ya ke intermediate lane lan ka tulin nadu namo chadu kulang kumbangi layo ya ka benta apa fer ngilayo jutular nadi formen chua bat ngi afterman ya kata kasurok hadu menta ba kadeban yo no sanap peteng na namo na magi kani ka ba tre menta ka kud hadu mo tinadu mo kulang kata kade kajing kerpat kajungi bat ka ba lai ka bangi kerpat kalong ban penyo no ya ka katulin ban connect na ka West Khasi Hills District syaka Southwest Khasi Hills District kemudian no sain sama kurwat ngi kadon ka tu ka intermediate lane ka ba tre menta kalong ka ban lecha ke Malaysia wak kaji. Mereka jeng kuat kejungi kalong ba kadai bandon ka tulin na ka connection na ka district kemud nano soin sama kurwat kata kalong kejeng kerpat kejungi yi. Bar kawai kalong bangi kejeng kenduk kejungi yi ba da pipet nanong kasen da piat hanong knum kala khamjan nanong kasen sya jaido sya kendro sya nong knum ban ya wan liat nanong soin. Dikitore suruh ngi bagi khamyat ya ketika surok kan tai. Kumtangi kerpat ba laknu nui doktor ba ini rap ban penyo no ya ka tulin dan nika intermediate na nanong kasen hajaido hakendro bat hadu anong knum khnang ba kanong gaji kerku ya ki pai ba kham tam ki nong wan jungok kai persai ki ta khamjan bat kawai kadai ka ba menta kawai ka ba ngi kenduk long ki surok i na nongstain Bandung sopian kalau long kajing le ranyangi ka West Khasi District ilayo kini surok nang ni entai da kajing yarap jong ka sarkar kini hendrai Bapa mentak long nanong na nasopian Bandung hanong stain kamdan ka surak ko biang. Ho ni mensuang ilayo benak ta kadon kita kan satre kita ka tulin rei menta pan ngi ba kam sumtre ka tre da ka surak ba longkat ka PMGSY. Dina kaliang jungi kerpat ya i ban yarap lem ban pendio kenapa kan long kajing kerku bat kan long kajing itnat ya kan stain tau ka jungi kata ka di kerpat jungi. Berkawe ki PMGSY ni kini ki PMGSY ki bobun ke ban kaliang jong ka office Birludi kalau hak syaka tenat ndrai haduk mentakin patre gi bobun hapuk yang West Khasi ngamlak banjar nakaliang jungi kerpat ya iban ya kentur lem bikin diruk nam bagin kami okloi bergawe ka surak kolong nang ni na ruyang hatong hor ngi ba haduk athiabari kalau don kam ka intermediate dikata ka jungi keren ka jungi bat i bangi kerpat balak nunggu mangi i ka don ka sinot ha
haka tonghor ke balang tonghor ka senam arjar laipau dikum tangila dunkam ban i baga sorkar patken tumkre ya ke intermediate narwiang sya tonghor syadu akiabari nama kan nongga juga kuru ya ka tega than jengi lengba kini ki surok ladai Dr. Ricky bolong MP jengi ila ban yarap lem kan nong kan pun kuru ya